Hello, siak ni Carlson para iti Ilocano Tech Review. Jay reviewin tatatta kat dato'y vacuum cleaner iti co-clean. Okay, kabagis. Pakita ko dati vacuum ta. Gore. Pakita ko na. Ada bubot na. Ate Jay co-clean nga vacuum cleaner nga portable. Apay nga portable isuna. No kitaan nyo, awan saksakan na gamin dati vacuum ta kat battery operated. Kitaan nyo dato the battery indicator na dito so nga no i-on nyo isuna pak agon misapay pak agon gamin ate J battery indicator na ngayon nukuha usarin yun alisin nyo lang J kalob na this look kastan ate J nozzle na so nga usarin nyo nga pag vacuum J lugan nyo mabiling nga usarin J lugan gamin J design na nga talaga para J lugan kagap kapuyo lang J kwa bye kagap kapuyo lang J karayan kagap kapuyo lang J kwa J construction site J kwa J balay di nanang nyo kintatang nyo mabalin nyo nga usarin dati kwa lang naglaka lang ako sa rin pindutin nyo lang dati yung button na agon so ay tapat nyo lang dyan pag vacuuman nyo basta ajay initial nga operation na co-clean nga vacuum okay kabagis demo ta dati co-clean nga vacuum ta ati dyan unit ta dato'y dyan darat ta padasan ta nung makasak iso na ti darat when met isuna okay kakabsat bukod sa vacuum adapay accessory na at the nozzle na adapay charger na gamin narigat nga usarin dato yung nilobat lagi so nga ada adapter na saksak man nalaka lang nga usarin saksak yun lang jay outlet yo kan isaksak yo jay charger na dito yung charging port kasta lang na simple ato yung nozzle nakot adjustable isuna nakutaan nyo adakas lang ako na switch na dito gamin mahilay isuna kasta dati kat mabalin nyo nga usarin gamin ada brush na kitaan nyo agado ababot na dito yun jay panag-usar na lang kat dokata niya jay vacuum yo cable yung jay yung nozzle na balin nga usaran nalaka lang kas jay lang ti panag-operate dito yung co-clean nga vacuum okay, so anyan tagi dyan small features na. Bukod dito yung battery indicator na. Adapay zero na dito Apay, gamin. Kaya tangag vacuum itirabi so nga makitang pay dagi dyan ilalim dyan tugaw mo. Dyan sirok ti sirok ti lugan. So nga da in-install da nga zero dito Ato ikot ajay exhaust na gamin no vacuumin na ajay lugan mo ajay angin kan agpas dito yung ganot ta kasta ajay airflow na so nga nariri isuna ngam vacuum isuna so nga nariri ajay lang nagbasit lang jay na form factor na at jay handle na nakitaan nyo symmetrical isuna symmetrical so nga mabali nga
nagmet nga igaman. Kita nyo? Sila nga ako handshake. Sila nga lightsaber na eh. So nga met datoy. Ajay lang, kabagis. Okay, kabagis. Ajay lang iti-review ta dito'y Coclean nga vacuum cleaner. No kaya tyo, in kabel men jay kwa, link na dito'y video description may, mabalin nyo nga gatangin isuna, injay Lazada. Okay kabagis, no, ada kwayo, ada question nyo, no, ada comments nyo pa'y, in kabel nyo latan dito'y comment section, dito'y YouTube channel may. Okay. Sige kabagis, till next time. Bye-bye.